Burundi ni impano ikomeye cyane muri bibera amashushanyo. Jewe natanguye kuza ngaha itariki imwe y'ukwa gatanu, naje ari ku masengesho y'ihero kuko nakunda kenshi kubyumva ku iradiyo profete ariwe ariko arabivuga yo birahendagira. Umunsi umwe ndafata ati je nkeneye kuba ajya amazi n'umuntu no kugenda bizogenda. Haleluya. Maze kuyanywa ndavuga ati je ndakeneye guhera inzoga, tuvuga inzoga nzokuba nazi tinasabye bana uzongere ikimenyetso cyotuma mbere inzoga. Haleluya. Umunsi umwe ndagenda mu rubanza rwa diplome asanga amamwesiteri menshi n'amabesi menshi bw'inzoga narazikunda. Mugu uwo munsi nta nzoga n'umwanaye mu nda zose narazidashwe muri iryo joro zose ziravayo. Amen. Rero maze kuzizamuka ndavuga ati bukeye nawe nyine ndongera ngo n'izindi nzoga naho nazidashwe naho nazidashwe. Ati kubera bavuga ati iyo wanyoye inzoga ukazibyukana iyo izindi naho cyane amatabagana nawe izo ngibi mugabo mu ijoro ryanjye ndavuga ati burya hari ikintu nazemereye Imana izongere ikimenyetso kizotuma mpemba inzoga kandi ikimenyetso Imana yakinyeretse nadashwe inzoga zose nanyoheje kuva uwo munsi itariki 14 kuva uwo kuva icyo gihe sinasubiye kunywa inzoga n'ubu ndabishimira Imana cyane. Ikindi nacyo mfise umutambukanyi twubakana tukagira n'umwana umwe nyine yitwa Virgasienne, haba aragwara ibintu by'ibihuti ku mufutu uburyo badashobora kwicara mu kwicara umwana akicara agahenga cyane bimubanza na telefone ya profete n'agace profete umwana wanjye aragwaye. Profete ajavuga ati babaze n'umuntu turamuha. Kuva icyo gihe ibyo bihuti byose byagiye biguma buke buke birahera. Ibyo byose ndabishimira Imana yacu umeze bayimana Imana cyangire n'ibisi sinoyivuga na Imana mugareka vuga ikindi kintu kimwe. Hama rero itariki iwe y'ukwindwi naratashye muhira niyo ngo bisanzwe ntashe muhira umufasoni wanjye atangura kugira amajambo atagenda neza. Uwo munsi kureba narihanganye ndakava kuko pasiteri rero batubwiye ati hajya mubikunda n'umugore n'umugabo kera zigaho mu bintu bya serivisi n'unono n'ibindi ajya amatara twabwira nakujyane kuko amaze kubaka ari umudeni abatera mu rugo kugira ngo ampane kuko abantu benshi bacavuga ati kubaka ni kugira ikigwi kuriye. Uwo munsi byo byarabashije ndahora kuko kubwira pasiteri wacu ati turi mu ngorane kugira utwisengeze Imana biragora mu gusenga nako kamera bwa Imana nakeneye ko gutandukanya wanjye ndazosaba imbabazi ati kandi azoba ari ikimenyetso geretse y'ubwisengeze bya byumvise. Umunsi wa mbere naranyasaba imbabazi sadi kumananje nagaburya umunsi wa kabiri Imana yabikora umutandukanye wanjye wasaba naragenda aseka ati Imana uzongereke kandi ko umutandukanye wanjye ibyo yakoze nicyo yuko yabonekana amakosa arasaba imbabazi wa mudayimoni turamusize mu rugo rwacu Imana ibandanye icyubahiro. Ndakengurutse cyane sabira amavuta profeta wacu Imana imuhezagire cyane abandanye ahezagirwa cyane n'abarongozi bose bo muri ino torero ry'Imana amaba n'abandi no munsi ndabizi ko mudataho ko mwaje barahezagirwa ko nanjye natanze guhezagirwa ku munsi wa mbere nagiye ko ngaha amaheza asiwe cyane. Bagushima Imana iri mu ijuru, Imana igira neza, Imana yaneteka ikampa ibibondo niyo mpagaze ndashima Imana. Habaye ku munsi itariki 14 umunsi wa gatatu korani profete ajya amajambo twaturako n'ukuri harageze aho tuvanga n'umufasha wanjye ukabya byasubiye kugenda nabi mugabo mwami Yesu ariheje icyubahiro kuko uwo munsi wa gatatu hatangura igikorane harimo umutantine dukundanye yari yanemereye amafaranga anongere kuza kudandaza n'intaro n'utuguru ngeze kuri karari n'ora cyane umama n'uwo rero nagiye gukata n'ibyagenze yavuga ati Imana niwe uri guseka kwe yasigateye ibyo byabaye kandi twabuze amafaranga nawe burya niyo nashaka bagutitse bamugandagara ndavuga ati Imana uko biri kose urazi neza ko mfite kandi urazi neza profeta y'amajambo twatuye
gushima Imana umufasha wanjye ataraza bagati Imana uko biri kose ndayizeye nuko byagenze neza niho nyene urabona abafundi dusanga bicaye hariya ku masantere nyene bagiye akazi ngo yicaye hari inyuma ya bose Uwiteka yerekana umupaka arasogondera umufundi n'abayede bari yaciye akura bamufasha wanjye ari inyuma ya bose ashamutse imoto ngo akazi ukorere ngo kankorera ibihumbi 12 nukuri iyo mana yo ngaha nziza cyane nziza je sinabona ukuntu ndabigira sinabona ukuntu ndabigenza burya Imana aho kumaze kwishura jeshi imaze yishura mu kabuga n'ibyo ruvugo icyo ndabikengurutse kuko amavuta profeta nukuri ndayamuteye nukuri muyihera amasha akigenda yaragiye gukorera mu mazi asanzwe ashaka gukora mu ngoro y'Imana icyo ndabishima Imana nukuri nikibishima Imana ikibebe cyanjye kirarwaye ikimana iruka kumpa tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ndashima Imana ibyo barandaye narashitse ngahaneze bitumye nuko nashiye ku mwana w'umuntu arandaye ngo bakiriye ndavuga ati ntabwo bakiriye uko biri kose ndazi neza hariho ikintu Imana yari yakoze nkiri mu bitaro tirabizi neza kuko nawe kandi amanuka akamakame k'umucungu ndazi neza ujya mu cyumba cyo wakoze ntabwo ari umucungu ndazi neza ko yari amaraso ya Yesu Kristo namutagize ni ukuri nkiri mu bitaro iryo jambo narabyatumye ndabya amaraso ya Yesu Kristo profete muramusenga mwatura ko katazogwa ni ukuri yaje nifashe tugenda mu ijuru kumugurira mu ndashima Imana ko yaramutse kandi ndashima Imana ukuntu uriho kandi ikintu nshima Imana ndashima Imana ukuntu ufungura kandi Imana muyinira amashi kandi mugire amashi Amen.